mun sang sang atanga INP mezo channel share tu te in zain chi bai le fek ule February ni som nei le paruk inrin ni ania international news Ukraine lam tle min kanan soi thua kanga te chuan Myanmar lam kan hoile don nia India ram lama om te hichu kan van nei khopa kan chak luka ram khat sipain an mi puiten ka pa khovel lian jok kan thira ram le ram anin do mek buka poi soi lo nu naw tam tak chu mutmu po tu angam lovin him na zongin an tlan meka tong trai ma ila bible kan mu angin om zia om don lo ni na lang hun nu nung ani miau to maya khovel hi muang te na om thei ta lo ani ber hi mo apoi mo ber mai chu kan thi nu khovel tur hi nia helam hi kan ngai tu fo te po tha ome Russia le Ukraine inkar hi tunlai international news le politics sangai event lo ber ani chhauta me ka minute tin mai hian thu thara oma video kan siam chung hian thil tam tak adang lam man thina wangin clear tu te pon in riat thiam kan be saya chanchin zia chung audio recording le video siam chung te hian darkar ni thum te liam man ta thina kan zia lai kha chuan update thar ber ani kan khon khom ve thin ni ti kha in lo thedon ni o UN resolution chu Moscow chuan veto power mangin a nol le tamaya United Nations and Russia chunga sanction apuan tur te le malak na nei tur te po kha ek maya ni le ta UN General Secretary Antonio Guterres chuan Russia sipai te chu an om na nga ya le vek turin a hriat tira muan na a om le theinan hun tha kan siam le ngei turani atia om zia te om ngu ta nge mo chu Ukraine chu Russia kutat lumai tur angin mitam tak chuan an ngaya an President Zelensky chu United States chuan wai chhuat tum ma se Ukraine chu indo na hunania aram tan atop khenga tan kho atum thua soya tlan bo mai atum lawani ti chuan voin tlai dar ru khleng kha chuan Ukraine khopui Kiev chu Russia chuan alarun theiri lova chanchin thar danga landanin Russia sipaite an lut to a mase Ukraine sipaiten an la thunun ri ni in President Zelensky chuan soya tun thleng hian mi zale somkol e pariatan thi to tinia media then khata chuan sang chuang thi to angten an soya thijing a hen no pang pathum an tela hliam tur sang khat le zale som panga an om ti ni boka voin khan Ukraine sipai huaisen pakhat chanchin kan hmuwa Russia sipai te chu Southern Province Kherson lut mai theidin muna anding taran maya Ukrainian sipai huaisen hian Russia sipai te ti khotlai nan a bom a chu tipuakin lei ati chia a anun na hlutak ramtan hlanin Kherson khopui chu ala himri ani Ukraine President chuan Russia mi Vladimir Putin a malak na soisel tu te chunga lom thu asoya in hena dot soile khovel hriata dot soi hi ti to panga yani atia kan bai sai angin Ukraine hian ram dang thlop na mu mai lova rel ruat tran tu tam tak nei ma se ngoi an la chu ria a boi thla kan hi mo voin khan Switzerland le Greece chuan Ukraine thlop na lam thu an soi veta a Switzerland President Ignazio Cassis le Greece Prime Minister Kyriakos Mitsotakis te chuan President Volodymyr Zelensky chu telephone na bia in Ukraine tanan om reng ti thu ten soya an thei anga tan puyan tum thu an thrilin an thlamu anani Russia hian Ukraine chu phin dar le khoi dar vek tum ma se Ukraine mi puite hi anin lungrual view ne na langa Eastern Ukraine lama pol then khatte ti lo Russia han welcome view tur om an om lo ne na lang opposition leader te that mai thin Vladimir Putin rorel na noya om du mi ring chu digna le fel na ngai na mi nilovin ro puina le lal na u ma tlan an ni nge yanga Russia ina zalen na pek tur zalen na angchi hi chu zelrun thim chunga po amang chumale thu tharatama a hlui khal zel boka tuntum update bi ka chuan khati zong khani phot mai sela Myanmar ram chanchin langsar zual kan ngai kha chhun zom ngal ve bokanga atop khengin minlong ai thak sak zel don ne o February ni som ni le panga nimin khan Sakain region Suibu township huam chunga PDF som panga anthia terrorist council sipai som thum le panga anthi ve boka tin Makoi region Yisa chu lama terrorist council sipai pani anthi boka Karenni state Dimosu lama PDF pakhat abaurala
terrorist sipai som an thi bok Chin State Falam Township huam chunga terrorist sipai som thi bokin Nimin Khan Terrorist Council sipai som nga le pasari an thi nia soyani a PDF som paruk an boral boka maro chu hei hi an chin chiat hei chinania an chin chiat hei mai lo nimin pia lama thil khleng te chenin voin lam hriat le chau te a om nol boka Myanmar News po hi ani la in an threkim thei lova chu wangin nimin kan ti deuh fo don ni na langa hei hi keima ni lam ai ma in an ram media ten ani la thil khleng an pon man thin lo wang zok ania ti kha clear tu le ngai thatu ten in lo thiam theu don nia yin ma pin lama PDF training chuak khlim te chu voin khan terrorist lamin thlo ni nen kap ngal ni in soyani Sakain region yin ma pin township a chin pung khwa February ni som ni le paruk voin chomadar ko chawvel khan PDF training closing ceremony an neya chuti lai tak chuan terrorist council lamin helicopter panga in an kap nia soyani terrorist lam hian MI-35 helicopter kha an mang le a chutianga an ka awangin in chia te po om le nual nia soini in chin pung khomi te po an tlan dar le zowa PDF training chuak te hi thi le hliam an omem ti thu chiang ala hriat hlei thei lova ngai chan me ka ni Yanma Pin Township huam chunga hian February ni som ni le panga nimin chonudar khat le chan ve vel khan saya sa nan ti pol Yanma Pin PDF te chuan maitel tower an ti chele ni nan soi boka Yanma Pin PDF te hian maitel tower pasari an bom cheto a pathum dang an ti tluto bok ni nan soya tin tower siam thatura kal tenen hian voisom panga lai mai anin kap to ni nan soi bok Sakain region ta se township pa chong yu khua po February ni som ni le panga nimin chonudar ni vel khan yu township ne na anin rina pungna ka khua om terrorist council sipai ten ral thuam lenin an kap vele rimut mai boka voithum an ka pa in ka chiatan nei nia soini in chong yu khomi te po hi hlavin an tlan dar zo ni in voin khan an soi bok azia lo thin khop mai Jinduin luya chol lailok upain company ta lung al thei phur tu long lung al thei metric ton sang khat le zariat lai mai phur tu chu February ni som ni le pali zanma sada riat vel khan PDF tenan beya longan hal sakta ne nan soi Paku region tlak lam Natalin township pa February ni som ni le pahni le ni som ni le pathum ni chung PDF tele terrorist council sipai te anin ka pa terrorist lam sipai pakua an thi ni in Natalin PDF tenan soi ti RFA chuan voin khan soya PDF lamin kong laka bom ne na an lo beya wanga in kap ta an ni thu PDF lam chuan an soya ni February ni som ni le pani khan terrorist sipai panga an thia hliam tuar te pon om nge ni in PDF lama report pe tu chuan a soya ti chuan February ni som ni le pathum khan Jina uywa khobula anin kap le a chuta thi te chan chin chu civil mi te hne na tang an riat chon thu a soi bok Paku region Yitrasi township Paku mountain range huam chunga aru katlor thing phur thin tu motor thingru thin tu te ti mayang heng ho hne na tang hian sipai council lam hian tek sandil thina du to ka thingan suwa sam lam kha chu an eng to vak lo Hetia Paku mountain range vela thing tol rutu te hne na tanga tex lo la thin tu te hian samu lui kama om hunan khuara chung ho chu February ni som ni le panga nimin khan PDF lamin an ka pa sipai pathuman thi ni in YPDF lam chuan an soi thizi nga chuan tongu township dalan pakhat tan trai anti atel ni an soi bok getan vaka lai chuan motor lian pani le tlor thing ton sari vel an man ngal boka mi hring te ro thatakin an chuale hlom ni nan soyani han soi kai hetila sipai lalna hnuaya hian mi hausa le sumdong tan chan sa tha em ve thung ni in tun hmalam po khan an soi thina sipai hun lai in hausak lo chuan eng tika ma in hausa thei to lawang an ti thina ni oma sipai lal deu an tham lung oi to ber chuan eng kim mai atluang pura arem chang hle ani ome hlem hlet na tham na ana sai hle a dik na te ram mangai na tiang chi kha
alang lian vak lo ti na ni ber chu manila kan puan tak rengun khopui mobi thlo na kiron mobi airbase an bei thu kha kan la rianga February ni som pariat zan khan YAK-130 thlo na pani an bom ani kha khami chungchanga Air Force lama thok sipai then kha chu man ni in thuan zot fia mek ni in voin khan an soya mobi Air Force lama thok sipai ho tu te po telin sipai zinga an rin hlel deuh social media lama NUG page lo like ve tu sipai tele an chung te an check deuh ber nia soya ni tin mai hian rengun le kalimeu lama hian kong an la zoa kan channel clear to then khat la in tulin ti pui vak to lo thuin soya in soyang tak hian kong zo singa awan doi tok an omle thina apoi thei thin deuh chu ni nimin po khan rengun khopui township then khata kong an zoa mayan kung township veng thumna kong zo tu te chu terrorist lamin an no darna lama silai te pon chelek le a tlangwal pakhat chon ka phlum le taringut mayani midang pani in silai mu hliam an tuar boka tin kong puya chuti lai vela lo vei vak mi pali an man bok tin yan kin township veng som pathumna mukong road lama po February ni som ni le panga nimin chomadar kuale chan ve vel khan demonstration an neya sipai lamin an not dara mi pakhat an man bok chotianga man le ka inkara po voin lampo khan rengun khopui township sanga kongan zo zel thova Russia thil ti ten om takan du lo zia lan tir na nipa fomin demonstration an nei chun zom zelani nimin khan rengun khopui line ta ya township chua lama police kem le municipal office lama po boma puak boka thile hliam tuare ro soituran om lovaniang an soilem lo tanin tari lama hian tun February thatir lama tang khan terrorist council sipai tele PDF te anin ka fawawangin mani khuwa chua sana mundang pan an tam ve ta hleya tanin tari township choi train kung khuwa nimin February ni som ni le panga chun khan terrorist tele PDF te anin kap le a sipai lam hian RPG voisom thum chuang lai an kap nia soi ni in PDF te thile hliam turan om lo hlo ni in an soya chotianga anin ka nu chuan choi thing kung khomi an man nual maya engza chiang en man tian la soi thei mai lo Irrawaddy region patin khopuya po nimin khan nan CDM zirtir tu telin mei che pathum chu sipai ten an man le phota an man chan hi social media lama sipai lam thil ti dana an lung oi lo thu an tar lan wangan erin oma hetianga social media lama post an siama wanga man tok hi Myanmar ma hian mi zan hi chuang an om to nia soeni Moon State chai tu township pa in kapu khuwa voin chomadar somvel khan in ka na athleng vele ni in an soi terrorist sipai te chu tu te pol berine mohan ka pa minute som ni vel anin kap zui ni soi ni a thu chiang zok ngai chan me ka ni nimin pia February ni som ni le pali khan KNU Brigade 1 Tatung district Bilin township huam chunga nachi khwale me pali khwa KNLA nam sipai tele terrorist council sipai ten in ka pa terrorist lam sipai pangan thi ni in voin khan an soi hemi ma February ni som ni le pathum po khan Brigade 5 ramchan lama rason phur terrorist council sipai motor gear lampon kap to boka motor pali an ka chiat sak to ni kan puan to ang khan February ni khata tanga ni som ni thlengin KNU le an thian te hian terrorist lam le an thian te sipai zani le som ni le pasari an ka phlum to a KNU lam mi panga in ramtan nun na hlan to in midang som ni le pakhatin hliam an tuar to bok ti ni kha terrorist council lamtang captain mongchit antia pol BGF battalion sangkhat le som pathum na ten February ni som ni le palizan dar kwale minute som panga a ral thuam lian an ka awangin KNU Brigade 5 ramchan huam chung doilu township kamikhi khomi pakhat aborala midang pali in hliam an tuar bok ni in Metro News chuan voin khan soi CDM lama pakai zinga hian sipai lal tak tak te pon omzut don ta ni na langa ibei sei zel teng u tun nai khan lieutenant colonel meu ni to sipai lal pani chu an CDM ve ta nge nge ya mun himan da nia soini tun malam kha chuan captain chin vel hi chu soi kan threthi na tuna chuan captain aya ni na sang dai lieutenant colonel meu anom ta a
an soidan chuan CDM lama pakai du hi an la tam hle chuan ti zela an duangin an la chuap thei mai bik ri lovani bera minong hlana lam hi CDM lama an pakai zel ebe sei phot tengu sipai council thu nei na pong la ka wanga nun na chan ta hi nimin thleng khan sangkhat le zanga le somriat le pani an om ta ni in AAPP lam chuan an soya an man to zong zong hi singkhat le sang ni le zathum le somkwa le paruk om to in chung zinga mi sangkwa zathum le somsari le pariat te chu tuna hian thlen mek an ni boka tin heng an thlen mek te zinga mi zasari le somruk le pasari te hi chu tang tura an chung thurel fel to te an ni hlomani ole tun tumata na Myanmar chanchin telin Ukraine lam kanan soi thei chu khang te khalo ni phot mai sela kan channel min hlut saka atop thenga min lo ngai thak sak thina wangin clear tu le ngai thatu te in za chunga kan lo me